سلاف هفالت يوتيوبي دا أفريكابيك و فتارك تشيجين أوجي جورين كتلكا رقيت فرني وهندا كتلكا بديف دستمنو دي فريكامن ام دي بيك و تشيجين جل خلطك خوش يا مصي كا أبا همي چاتينا تشيجرن ام دي بحجيجين دريجاهي اكيد بو هر بسيارة كجين شم كانت كومنت دا بس بيرنكن فيديو لايك بكن و قناتي سبسكرايب بكن دست بيكي كرم كن گرکا چیکرنه. الدست بگی از بیتوی سواره هیر بم برخال نامی سرنویسای کس کدوانا سه گلاسا کچککی کوپی خه. سه گلاس دان هیر کی کچککی کوپی خه. سه گلاس آواسار بو سواری دی پینمینی گلاس و نیف بو دان هیر کی دی پینمینی. اوان دل ننمان دی حتی ام زرزواتی چه گین و درست کن و پاشی ام دل مکینه گین. هنا وزرزواتت كينا نف عروقة فرندا ام دي بيتفي فلفلا بين هر وسط دي بيتفي باجان سوركا و بيفازا و كرفس بين اف زرزواته همي دي باش هتهير كرن هبوشي بريكايان دستي ايان هراسيكا دا چه آميرت مال ده هبيتن اف زرزوات جي هر وسط دي بيتفي گوشتي بين او گوشتي اسب كارتينم بيچه اكي ايه بدهم بيتن زورا گرنگه بدهم بيت مشيش بو جمع دان باشني مال ماكينه گر اف خطوه گلک گرنگه دمت و گوشتی الماکینت که المال بچه بجمع دینه دارنگی بیشین هتا گهرین و طماویجی و آف نکبید بشتی مزرزوات جی باش شیشتی و باقاش گیری ام درابین همیه هیر گین و دفریکا و هراسه ده هاری کار بیت اف آمیرانه همید گلمه وقت ما دا گلک نچید و کی دستیه هیر کرناوی دیر کینو همی اوت مهیر کریم دی کیند ناف آمانه کید گل گوشتی اوان نافکا و عروقا فرنه اوام چید کین گوشته بیوازه فلفله با جان سورکیه و کرفسه اوه همی اون اوت عروقا فرنه خوش بکن ادگل هنده بهارات هم بحثیوان بهارات جی کین که تما و عروقت گرید و خوشت کد کداد بارو بچین خلطه ماسی جی چی کین ما نفتاره هر بینه که دیشو لگی کین بیوازو با جان سورک و کرفس العفو فلفل وتقال زيت زيتونة كمون جيجنيش وفلفل كراش وبابريكا أمدي بو زيد أكين أف بهاراتا روعنا وسيرا بودرة بو وماسي جالك خوشات أمدي هميا هيرين ودي إنين باش أو ماسيا خوما نماند بو اب آوا سماقي وخيدا نماند بو بشتين جمينا دارم آوا اكسر وركر واسا گوشتی و زفر بخوش بافه پیچه کلای ماندسم بیارکن چه بیدی خراب بیشی بس با ماسی یا بجارتی آن یا فرنه یا شایی گیری شکلی مندس بیوه یا خوشه حاجت کمیاتر شدیش ده اوه خلطینین باش ماسی بوزده که اینو دیگه اینت فرنه دا بس از دماهی که نهم اوه بهارات ماسی هم سرور کری بهارات ماسی جی هبوی دماهی که بری بین مداری از خلطه که جی فرچه لدن ده داب زفرينا و كتلكا دانه ما نمياي و ام درابين في داني هميل ماكينه كاين هاكا تم ماكينه جي المال نبيد الدست تخو هال دايو دي والله هافير كي حتى وصا هافير ببيت بيبا بواسطي اوا ما هافير كر ماكينه هاري ماكر اوا من حف بهارات لزده كر ام بهارات كوكتيل كمون من لزده كر و گرنگ كمون نافدا بيش بردا تو بينا عجز بي هر وصا فلفل كارا شو دهون دون گلکی گرنگت نافدا بید و تمام عمل زده کر فلفل کاراش باو و دب دستی دیسا و هویر کم مکینه بتنه بس نبا دهین فرجی خیب و زده کن هر وصا فلفل کاراش او فلفل کاراش بوم دوباره لزده کری بچکی حف بهاراتا و سیرا پودره فلفل کاراش و حف بهارات و سیرا پودره ادگل طماطه ام دي كاينة ناف هافير عروقة دا ان خلطة عروقة دا افا حشوة دب دستي هميت نافك دا تيك فدم جلق باش و زورا گرنگت نافك دا بدا تيك فدان طامت خوب تاني كدو و گوشت مجيد فيتيه بدهم بيت بشكل السينية فرنة ما اينا من باش دهون كر و اف دهونة تبو عروقة فرنة بكاربيني دي طامك خوشة كلاسيكا كيفن دا تاما اجبر تکیون دادم پتر تا تب کارینانو گلک خوشتر بوش زیته بوان جوره خارنا امده بنسینی طبقات دانین او دانه مچه گیری ساوار و دان هرگ بون مچه گیری گلک سمیدی و دان هرگی اتکارتینا سمیدی و ساواری بکارتین بس من دان هرگ و ساوار کارینا دی خلطه خویا گوشتی دانین همی دم امرست کن وکی اکسح کنه انا هلم لیوت سنیه بگیرن
دست من البرنزي كم 3 سنتيمتر از گوشتین آیلم چی تناف لفا سینی دا گلک مرتب هاتا دانان. دهين طبقة سري أو گوشت ما خلطة أم دي بچه يكينت نافتا داي نرم بيت و خوش بيتن. أو طبقة سري جي ما باش هفير كير و دي دانين دست ما داي نرمة زيكا تشد بيت سحكنة أو لفت من نكر نگوشت أبويري دي هتا قفل كرن هارو طبق وكي كدو. هكواست كما تفرن دا بس مخلطة كو هيدا بوا بحسب خلطة بكم باري بكما تفرن دا كاتشكاكة طماطي چاركا كوبي آف فلفل كارشو زيت ديكات نافك دا و دتيك فداي أفا خلطة بماصي جي دي بكاريني و بو في عروق جباري تشفرنا بيني در سحكب سرفا من دهون كرافا چوكو دا هشك نبيتن هنزان صفر يهشكا كلاغا جرينجا ولا بكن دهين گوشت ماما مدان هيرك نماند بو بيچاكا برنج هيراي مكرات نافدا و گل طماطه و خي و من هافير كر حتى هافيري كلاوجي چبوي من هندك جور عروقة انكو كتلكا جي چيكر او كتلكا جي ديف دست خوم چيكر يعني بريكا خوم مد فيوصا سفرة تجي جامش جورن كتلكا و كتلك جي زاوقات و تشيب كيف اخو چيكي و اكيد اللي تاب خازيد بس از بري هنگي دي كلم شنده قلينم لوما گوشت ما ينا كليد نافتا گلک يبطنبو يخوش بين شن فريق چيكن و بجنام كوا حاجة كر يعني هكا خو گوشتو بيواسطة نجي بيتن دين كلين أفا كلاندي بيجا كلاي منزو خيلي زدكه دا هكو كتل كتكلن خراب نبن أفان كتل كدي كينات نافدا دقيق 2 دقيقة بكلن بشتي كلي أم دي إني ندري وده قالينين جلك باش أفاجي من شيكرن دي شويكة دي بجيرين بس أوان جيت فيت كلينم تشوكو گوشتي خافت نافدا هاي إني قيمة كري في كتل كي جلك جانب طعم تشيبون أنا منو هزرنا كردم صاب طعم تشيبون جلك شكل جي جامو طعم جي خوشبم ما هفيره من انگوشت ما قلت از بچه نارم هفیره کی چه کم هندک جورت کتل کاجی چه کم پاشی ناجح در کردن راستی گله جانبون دان هيركو و برنج هيرايو بچه خیلی طماطم نافده در رنگوی جان ببید اول بشتیم کلاندی منش آوا کلاندی اینا نداره صفین شوی آوه مع قلاندن دهین ید مازن جی ماش آوه اینا نداره ید مازن اوانا دی چلی کین دی بجیرین اخلاوی که بس بنیوی همه زیت دار بیدن أبدا بجيرم واناجي ورانجي وان هن جام بتوكيوان كتل قد باب الحارة اللي هاتن جالك جامبون من أوجي هين ونتشيكرين كوبا مشوية أرت ريكات درست نافا كان على مدايا هاف خالطة ما بحس كلمة بموس يجيب كارينا بكتل كي جباريش فرنا بين مداري طبعا خالطة ما درستا وما إنا ما قاد كير جالا ناجح وخوشات عروقة فرنا وما قد كيرو ما تكرنا نافا أمانة بيشكش كرنا دا هفالانش بيرنيكين كانال ملاي بكن هكاوهين حاجبان جوري فيديو بكن بيجنا منام حاجة كين از جوري قادجي سفرة قادجي تقال هوا چي كان مهنده خارنه دي أفا جورين كتل كايجي تشيوين طبعا طامت وانا يعني خيال بنا نتخوش بنا خاصة عروقة فرنة از قالك حاجة كان ماسيا ماجي خلطاوي تحفهات رنگي وقالا جانهات اف جوري كتل كد متشاكرين دي بدست اخوان هزراخو قال هندا مقابلات كلام يسبي وهر وصا تشتين هير كري زرزوات هير كري هبت كام دلوا بيج بيرنا كان على سبسكرايب كان وبمنا بخير وسلامات والسلام.